Akiri eto maki no momo ni akamaki. KaMark. Yes. Akuaga na nduthi. Yes. Na no nduthi no ne twari tihoro acio muno kwi mithemba. Kwi no ihingaga iria. Yes. Ye etagwo cinari. Gwi cinari. Ngija jengechenge. Na captain. Na captain. Icio nicio cia kuhinga riu iria nyama. Icio ni hinga murigo. Wega nicio indoro. Wega ikaba. Na mundu mutungu ndagagirirwo niko. Na ringi muraramu itagwo tiger. Yes. Na forcing. Yes. Jai gimakua boda na Yamaha. No negweciria indo cioci he Yamaha iho ya boda. No ici nene ri. Cost effective gukua nayo okay. Boda. Yes. KaMark ri. Gakiri iyo iraramaga. Yes. Handu maragiania na kirauni kidaga. Yes. Nikimonania na thirikari. Borithi. We are opposed to how witao kueshi. Yes. Koech. Araki mutuma kamurigo. Na aramwira ati kamurigo aka uthi unjigire ki? Bosti. O kuria borithi. Yes. Na arakire wega. Yes, araki gaki? Araki kinya murigo. Murigo borithi. No ne ure. Chuguli oguo ri. Arari araizi ni atigire mukanda uyu wohaga no he mukanda specific wohaga murigo wa nduthi. Na mugathere ucio ri onaguo no githomo. Kwaje kuwetera indo ire nyenya ri he ori gathagwo. Ni Jesu ni ndatagira andu mai na baithiki ya Kristo etafagiria. He undu mukanda ucio urehaga ukagucia no ngiurehe uru no ukurume kara uru. Uguo nakio no githomo. Ni githomo. Na kuringana ni kiuroha. He kindu ngioha giko ni kindu kingikua gikue. Ugathe ndiukagathe muno ningi. Ago ni kindu kingikua. Taru ukioha ture cia matumbiri. Ni ubati umenye hari uragerera. Aria mukanda uragerera. Na ndukagathe muno iria icokanire ihihinyane. Tondu me uguo maya ma uku thiini. Riu KaMark ni expert. Na mukanda ucio ni makoragwo na attachment naguo muno. No mukanda naguo ni wira. Ni mugucio ki mutungu. Na nduoneka oro uguo. Na no kuimithia wira no ne wira wa kuwa murigo no nduri gia kuoha. Wega biu. Na kweri andu matoe horo wa mukanda ucio ona yithe na nduthi uciuhite thi ukamura wewe. Yukua kaba. Naguo no rango kana hate handu murunde. Yes. Riu araria les ni atigire ki kamba yake yaku haindo na to ni githara kia wira ri ambe arute we arutange wira arute warange athi we kindu tha 4 cia utuku ri arakira kamani murata wake na maratigitwo shendi nake kundu ara posti ndigetigire mukana rucio na kawira ka murigo ni we he muthuri ndwaragira mauti. Yes. Muthuri ndwaragira mahuti ma ng'ombe. Amauge akuoha wega riu ni ukone mekureha ki mekurehe bara kurehe ucu badi thina tuthie kwe mambulei na mau makagire mukanda. Yes. Riu thina ri urokeire muraramo wa nduthi ya KaMark. KaMark nduthi yake ni cikorwo nginya enhanced exhaust iria igamba uguo kaigua ngari ciothe ciarĩ na aramu. Igũthĩtwo matawa marĩa ma blue ma rungu na kĩheadlight kĩrĩa gĩcinaga mũndũ ũkaga kuona onakĩ. Nĩ he matawa mekĩraga mana na nĩ macinaga mũndũ. No nĩ macinaga mũndũ ũũru. Nĩ kwanja wa moko na tarĩ ngari. Na kĩngĩ kwanja gĩkorwo gĩkĩba. Yes, kwanja kĩu nĩ kĩũru. Nĩ gĩcinaga mũndũ ũũru mũno. Mũroka maigĩte post. Thigari ire tondu gutiakire mundu haria umbire mai kumara toro ri no macomokie na mituma o tondu moko tuku na matawa chini la utu nini wafali chini wewe avade nini natafuta koesi nini yo mnaendesha
Ni baba mama kiandu othe. Ore je bangi rabe so batono bagwa tare kwa takwo. Methi mako nini yo? Ni senke tu yangu ni senke. Nduthi ni gweta wone anake. Si ni senke tu yake. Mbona ina huruma namna hiyo? Wewe nani? Kimaki. Hebu simba hii taya big yako ni kumulike na torch. Wewe torch ni nani no nyane. Toi tekimulika kindu nduthi yake tia tawa. Ni mataga ni umega kwa big. Hizo zinaitagwa mafuru. Ni furu light. Najua saa zingine watu wa gari hawatusimamiagi. Tunapimana. Wanatukosaga sasa unampiga nayo. Sasa mwezi kuja hapa kwa police station. Munakuja hapa mkiwagisha mata. Munamagishia serikali mata. Munene sio hivyo. Ukimana kesha kwa wate. Ego hiyo na watu liedheri wa uso. Waja borio moko tukoneki. Sasa munene tumefanya nini? Kitu ya kwanza mnamuliga serikali. Munakucha mnamuliga serikali na mata yenu. Hiyo serikali mnakucha mnaipigia kelele. Ukilia ndio the kambi. Mnajua serikali tai kelele? Mmesoma katiba nyinyi? Kama ukweli hakuna mahali katiba imeandika hivyo mkubwa. Unanifundisha sheria? Mweka hizo wapi nani? Maure? Hii watu weka ndani. Sasa mbona tunawekwa ndani na tulikuwa tumeletea kuishi msigo. Tukasahau ni kamba. Sasa kamba ndio mnakujia saa 6 usiku. Na magelele. Unajua ni kama kumulika kindiki. Mnamulika profesa. Sio kupenda kwetu ni vile nduthi iko na hiyo taa. Mungevaa kuzimia kule chini wakati mliona signpost mungezimia hapo. Hiyo ni kama kumulika interior. Waja ukoro kwe borithi wina gakari. Ndio aidegene riu kaure aramu. Kwa hiyo kigoka ne marendeirio guoya. Ati kwa hiyo nani? Ni wafade ule mrefu. Hapa kuna mtu mfupi. Unaona ule mrefu ule alikuwa ameshika brother yangu nikaku. Nyinyi ni wa ile family ya Wakora? Sio sisi yote. Ni huyo vile unasikiaga tubo inatokaga mhubiri na mlogi. Wacha kia kale mara holiday sio leo. Vipi. Muingie sel bwana. Mwezi kucha kumulika hapa serikali. Na kupiga kelele hapa na mapigipigi yenu hii. Hii pikipiki ilitoka hapo factory na hiyo kelele yake. Unajua lazima ulorie. Tena imbiwa ikiwa hivyo. Unajua sasa hata hii muziki yake. Noe nduthi heka rwimbo ciekira we ni ka loud. Na noe matika igua tondu agithie gatiga ona thutha. Rekio igua yaniriire uguo tondu matiguaga. Nigekiragwo we. Marakirekirio. Tafari tutirithanĩtie. Wajogire kũregio kwenjũgĩ. Ĩĩ nĩ ile njara. Wende ulikuwa umenilete? Wewe. Naitwa nani? Mark. Mark Gĩcimbi. Wewe na hii ingine nani? Hata hii Mark Simba hii inakaa criminal. Hapana sio criminal. Tunakuagwa na yeye.
Huyu hata afadhali yeye kuliko sasa sisi. Baba yake ni Lelinda. Ndege ukanjira tuthie ati borithi kuu. Acha. Yakondika ingerani. Wacio monaga nduthi mageciria ũrĩa twĩtĩtie. Andika ingerani. Matawa nĩ kĩndũ gĩa gũtũrehera ucu. Na nĩ njũra ndanakũrĩha wega. Ĩwa ikũmi na moto wandu.